Umunyarwanda niwe wavuze ati umuntu yagusuriye ntumusubiza kwita ikiburanyo. Ubuzima, urupfu, amahoro, umutekano, ubujura, ubutekamutwe, ubwambuzi, intambara, indwara z'ibyorezo, imitingito, tsunami n'ibindi byinshi byose byica ikiremwamuntu nibyo byose kuri iyi si. Muri iyi minsi hagezweho icyiswe intambara ya gatatu y'isi. Gusa iyi ntambara si iy'amasasu nk'izindi, ahubwo ni intambara ishingiye ku buvuzi. Coronavirus iri ni itsinda ry'amavirusi haje kuvamo ubwoko bumwe bwa virusi bukora indwara ariyo yaje kwitwa COVID-19. Iyi virusi yaba yarageze gute ku isi? Ubushakashatsi njyewe nikoreye iyi virusi yarakozwe, ikorerwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iterwa mu biribwa byagaburiwe Abashinwa muri resitora imwe ikoramo Abataliyani mu Bushinwa, hagamijwe guhagarika umuvuduko w'Ubushinwa mu bukungu. Iyi virusi Abanyamerika bo bakaba bari bayifitiye umuti n'urukingo. Biyumvishaga ko iramutse itorotse Ubushinwa bo babasha kuyivura. Abashinwa bakibona uko byagenze babanje kubihisha OMS nk'igikoresho cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko hariho icyorezo cyabateye, ndetse banashakisha imiti bashyizeho umuhate, ariko badashaka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenya ko cyabahangayikishije cyane. Nyuma y'amezi 2 rero, Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze kubona ko Abashinwa batigeze bashyirwa mu kato nk'uko babyifuzaga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihita ibitangaza kuko yari ibizi neza, maze bituma OMS nayo ishyira umuhate mu gukangurira ibindi bihugu mu gushyira Ubushinwa mu kato. Nyuma rero y'uko Ubushinwa bubonye umuti w'iyo virusi, nabwo bwaje gukora bimwe Umunyarwanda yavuze mu mugani ngo ugusuriye ntumwishyure akwita ikiburanyo, maze bukora icyo nakwita ndinda tujyane. Bafata iyo virusi yakozwe n'Abanyamerika bayijyana muri laboratori, bongeramo utundi turemangingo bongerera ubukana iyo ndwara, ari nabwo yahise ihabwa izina rya COVID-19. Ubundi isubizwa Abataliyani ngo bayisubize uwayibahaye ngo bayizane mu Bushinwa. Abataliyani rero nabo bakimara kubona ko icyorezo cyabagezeho, bahise batabaza inshuti yabo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, banahuriye mu muryango witwa OTAN. Maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibwira Abataliyani ko batakwiriye kugira impungenge z'iyo ndwara kuko bafite umuti wayo. Icyo gihe nibwo Ubutaliyani bwahise butegeka ko imirimo yose ikomeza n'ibindi bikorwa byose bigakomeza, harimo no guhurira mu makiriziya bagakomeza no guhana amahoro ya Kristo. Gusa nyuma y'igihe gito baje kwicuza kuko baje gusanga imiti ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika idafite ubushobozi bwo kuvura iyo virusi. Uwo muti wari uwo kuvura virusi yatewe Abashinwa. Naho ariko COVID-19 yo ikaba inandurira no mu gukoranaho, ahubwo bisanga baramaze kwanduzanya ku bwinshi. Bakimara kubona ko rero ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ibiteshamutwe, bahise bafata ingamba zo gufunga ibikorwa byose bihuza abantu, ariko byari byamaze kuba ubusa kuko bari bamaze kwanduzanya ku bwinshi, ndetse barananduje abandi banyamahanga bagiye babonana nabo baturutse mu bindi bihugu bitandukanye, ndetse nabo banduza abandi, ubundi biba uruhererekane bikwira isi yose. Ubu rero COVID-19 ikaba yarabaye icyorezo gihangayikishije isi, ariko nanone nkaba mpamya ko Ubushinwa bayifitiye umuti, ndetse bukaba buniteguye kuwuha ibihugu by'inshuti yabwo, bityo tukaba tudakwiriye kugira ubwoba cyangwa se impungenge. Gusa tugomba kwirinda kutanduzanya turi benshi, kuko twanduye turi benshi umuti ushobora kuba muke. Ari no mpamvu mbakangurira kubahiriza amabwiriza yose atangwa n'ubuyobozi kugira ngo tutazarwara turi benshi, imiti ikaba mike, ubundi tugapfa gitaliyani. Ibi nkaba mbifite ibihamya bibyemeza neza. Icyambere, kuki Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari yatangaje bwa mbere ko Ubushinwa bwugarijwe n'iki cyorezo gikomeye, none bakaba barabihishe OMS? Ese ubundi kuki yifuzaga gushyira Ubushinwa mu kato?
cya kabiri, mbere y'uko inkuru bakimamo ko Ubushinwa bwugarijwe, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari inkubiri yo gushaka kweguza Donald Trump, ariko kubera ko yahise agaragaza ko yahananuye umuvuduko w'Ubushinwa mu bukungu, bahise bamurekeraho ndetse n'ishyaka rye rihita rimugira umukandida umwe rukumbi uzariharanira mu matora ateganyijwe mu mpera z'uyu mwaka. Impamvu ya gatatu, Abashinwa banduye coronavirus bapfuye mbere y'uko umuti uboneka, ariko aho bawuboneye nta muntu wongeye gupfa, bivuze ko atari bo bakoze iriya virusi, kuko ntiwakora virusi ngo uyikwirakwize utarayikorera umuti, kuko iyo uyikora uba witeguye ko yakugarukira. Bityo rero mpamya ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite umuti wavura Abashinwa, ndetse Ubushinwa bukaba bufite umuti wavura COVID-19. Gusa Ubushinwa bwo bukaba bwaranze gupfukamira Leta Zunze Ubumwe za Amerika bayisaba umuti, ahubwo bihutira kuyikorera ubwabo. Rero no kuvuga ko intambara z'amasasu zibaho kandi ni nyinshi cyane izibe. Rero no kuvuga ko intambara zibaho kandi ni nyinshi cyane izibera kuri iyi si, harimo iz'amasasu, iz'amagambo, izo gutezanya ibyorezo n'izindi nyinshi. Rero mbifurije kuzabaho mwese mukazabona isi uko izaba imeze nyuma y'iyi ntambara ishingiye ku buvuzi n'amavirusi. Ushaka kubona uko izarangira, rero nta kindi uba ugomba gukora usibye kubahiriza ingamba zigenda zishyirwaho na Minisiteri y'Ubuzima na Leta y'u Rwanda muri rusange, kuko ni mubikora mu byumweru 2 nta bwandu bushya buzaba burimo kuza mu gihugu, bityo bizatuma bongera bafungura ubucuruzi n'imirimo hose mu gihugu. Uko rero harimo ababyangiza, bamenye ko bazatuma tutazicwa na COVID-19 ahubwo tuzicwa n'inzara. Aka kanya tuvugana abantu benshi turimo kujya ku kazi, abadafite amakontara, ni ukuvuga ko ku kwezi tutazahembwa. Nanjye ubu ndi kubabwira ubu stoke y'ibiribwa ntabwo yifashe neza, iri hafi gushira pe, ndetse natangiye kwicuza impamvu naje mu mujyi none corona ikaba yarahansanze. Nje mbifuriza amahoro no kutazicwa na corona cyangwa se inzara. Murakoze. Yari Nation TV ikugezaho.